Reka mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho neza ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Munyemerere rero tuganire ku makuru atandukanye azindutse avugwa, duce mu karere ka Rubavu turaca mu karere ka Nyanza turebera n'andi makuru atandukanye abavugwa. Mu karere ka Rubavu umugabo yasanzwe muri lodge amanitse mu mugozi yapfuye. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 27 utaramenyekana imyirondoro yasanzwe muri lodge yarayemo yo mu karere ka Rubavu amanitse mu mugozi yapfuye. Makuru y'urupfu rwe yamenyekanye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 Ukwakira 2025 mu murenge wa Gisenyi akagari ka Bugoyi ho umudugudu wa Nyakabungo ku isaha ya 4:20 z'amanywa. Ubwo umunyamakuru wa kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda yageraga kuri lodge yitwa Iwacu Sunset Rwanda, umukozi uhakora yavuze ko atavugisha itangazamakuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Uwineza Francine yahamirije iki gitangazamakuru aya makuru avuga ko ba nyiri lodge bakoze amakosa akomeye cyane kuko umuntu bamwakiriye ntibamwandike mu bitabo ndetse ntibanamutange muri raporo. Ati uyu muntu rero utaramenyekana imyirondoro wasanzwe yapfuye twabwiwe ko yageze muri iyi maison de passage ijoro ryo ku itariki ya 3 Ukwakira 2025 bakora amakosa yo kutamwandika mu bitabo ndetse ntibanamutanga muri raporo. Avuga ko inzego z'ubuyobozi zahageze ziri kumwe na RIB ndetse n'iperereza rikaba rikomeje, akomeza asaba abantu rero bose bafite inzu zicumbikira abantu kwirinda amakosa yo kutandika mu bitabo imyirondoro y'ababagana, aboneraho no kubibutsa kujya babatanga muri raporo. Amakuru rero iki gitangazamakuru cyamenye nuko iyi lodge yahise ifungwa n'ubuyobozi bw'umurenge. Murambo wa nyakwigendera wese rero ujyanwa uburuhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Amerika duce mu karere ka Nyanza umusore wigaga muri kaminuza asanzwe mu bwiherero yapfuye afite ishuka mu ijosi. Umusore w'imyaka 22 witwaga Nzabonimana Jean Paul bakundaga kwita James wigaga muri kaminuza y'Abangirikani y'imyuga n'ubumenyingiro yahanika iherereye mu karere ka Nyanza yasanzwe mu bwogero bw'inzu yaracumbitsemo yapfuye, bigakekwa ko yiyahuye. Mu gitondo cyo kuri wa 5 Ukwakira 2025 nibwo yasanzwe aho yaracumbitse ku mugonzi mu mujyi wa Nyanza yapfuye afite n'ishuka mu ijosi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Chief Inspector of Police Kamanzi Hasani yabwiye itangazamakuru ko nyuma yo guhabwa amakuru n'abaturage ndetse n'inzego z'ibanze bahise batabarana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bagezeho basanga umurambo w'umusore uri mu bwogero n'ishuka byagaragaraga ko yari yayihambiriye mu ijosi. Ati umurambo we wahise rero uhakurwa ujyanwa ku bitaro by'akarere ka Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Chief Inspector of Police Kamanzi yakomeje avuga ko iperereza rya nyakuri rishingiye ku bimenyetso ariryo rizahamya icyo yazize. Anavuga ko umuryango wa nyakwigendera wakomokaga mu karere ka Musanze wamenyeshejwe iby'ibyo byago ubu ukaba waje kureba umuntu wabo. Nk'uko Chief Inspector of Police Hasani yakomeje kugenda abigarukaho, akaba rero bari byabereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru umunyamakuru ukorera televiziyo y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Yves Abdallah Makanga yamaganywe na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu nyuma yo gutangaza amagambo arimo ivangura n'urwango, aho yasabye abaganga gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kwivugana abayobozi b'ihuriro AFC 23 nabo mu miryango yabo. Ibi yabivugiye mu kiganiro cya RTNC cyangwa se cya Radio Television Nationale du Congo cyatangijwe na Ministre w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa gouvernement Patrick Muyaya, aho Abdallah yasabye abaganga kutavura abantu bose bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23 ndetse byaba ngombwa bakabica. Ibi rero byavuzwe na Abdallah byateje impungenge zikomeye cyane mu miryango yita ku buzima, ivuga ko izo mvugo zishobora gutuma ivangura mu mavuriro rihinduka intwaro y'intambara kandi abaganga ari abantu baba barahiriye ko batagomba no gukora ivangura iryo ari ryo ryose. Abasesengura bagaragaje ko bitari amagambo y'impanuka ahubwo ko biri mu murongo wa leta ya RDC yo gukomeza gukwirakwiza imvugo z'urwango zigamije kwangisha abaturage abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamuryango ba AFC 23 by'umwihariko iherereye ku bakora imyuga itandukanye harimo n'abaganga. Mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo hari ubuhamya bwagiye butangwa bwerekana ko abatutsi bo muri RDC batangiye kwanga kuvurwa mu mavuriro,
amwe namwe kubera imvugo z'urwango n'ivangura rishingiye ku moko zagiye zikwirakwizwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu na societe civile Kinshasa n'Igoma byasabye ko guverinoma ya Kongo yamagana ayo magambo ku mugaragaro ndetse ko Abdallah akwiye gukurikiranwa ku byo yatangarije muri icyo kiganiro cyanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu. Iyo miryango igaragaza ko guverinoma igomba kugaragaza ko buri munyekongo yaba uwo ku ruhande rwa leta cyangwa se utari ku ruhande rwayo bafite uburenganzira bungana bwo kuvurwa no kwitabwaho bahabwa serivisi z'ubuvuzi. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bruno Remarquis, aherutse kwamagana imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa muri icyo gihugu, ashimangira ko zigamije gusenya aho kubaka. Yaragize ati imvugo z'urwango zikomeza kwinjizwa mu buzima bwa buri munsi mu muryango ndetse by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zikunze kuba intandaro y'ivangura ndetse no kwangiza ubumwe. Ibi bitera amakimbirane kandi bishobora no gusenya no kubangamira ubumwe n'ubwiyunge igihugu gikomeje gushaka kugeraho. Biroroshye cyane gusenya kuruta kubaka. Kubw'ibyo rero ndahamagarira buri wese guhagurukira iki kibazo, dutinyuke gutega amatwi abandi, tubane neza nabo dufite ibyo dutandukaniyeho. Yasabye buri wese rero kwitondera amagambo bakoresha kuko ashobora gusenya ndetse kandi no guhitamo ibikorwa byunga abaturage aho kwibanda ku bibatatanya. Imvugo z'urwango zatangiye gukwirakwizwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe wa M23 uharanira ko uburenganzira bw'abatutsi b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bwubahirizwa ububuye imirwano. Bamwe ku bayobozi bakuru b'igihugu ntibatinya rero kugaragaza abo baturage nk'abatari abenegihugu ahubwo bakabita abanyarwanda kubera ururimi bavuga. Byanatumye rero abanyekongo ubwabo babona nk'abanzi. Hari amashusho yagiye rero agaragara mu bihe bishize by'abaturage bagaragaza ko umututsi ari umwanzi w'igihugu ndetse hari aho bayafataga bari kubagirira nabi mu buryo bwa kinyamaswa. Ni ibyakomeje kugenda bigaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi cyane biba bivugwa muri iki gihugu. Hanyuma reka duce ku nkuru ivugwa cyane ku bijyanye n'igihugu cy'Ubuyapani. Babwire ko bwa mbere Ubuyapani bugiye kuyoborwa n'umugore nyuma y'aba minisitiri b'intebe b'abagabo 63 bayoboye Ubuyapani kuva mu mwaka w'1885. Madamu Sanae Takaichi imyaka 34 yatorewe kuyobora ishyaka rya Liberal Democratic Party RDP ryo ku butegetsi bimushyira mu mwanya wo kwemezwa nka minisitiri w'intebe. Takaichi Sanae yatorewe kuyobora RDP kuwa gatandatu tariki ya 5 Ukwakira 2025 ni nyuma yo kugerageza kugera kuri uwo mwanya inshuro ebyiri zose atsindwa, aho muri 2021 yatsinzwe na Fumio Kishida, mu 2024 yatsinzwe na Shigeru Ishiba. Ayo matora yabaye nyuma y'uko Shigeru Ishiba wari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani yeguye ku itariki ya 7 Nzeri 2025 nyuma y'amezi 11 ayobora. BBC yanditse ko inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani biteganyijwe ko izemeza Sanae Takaichi nka minisitiri w'intebe ku itariki ya 15 Ukwakira 2025. Takaichi Sanae yinjiye muri politike mu mwaka wa 1992 ashaka kujya mu nteko ishinga amategeko nk'umukandida ku giti cye, aratsindwa bituma mu mwaka wa 1996 yinjira mu ishyaka rya RDP rimuhesha gutorerwa rero kujya mu nteko ishinga amategeko inshuro 9. Yabaye kandi muri guverinoma y'Ubuyapani ari minisitiri wihariye ushinzwe kwihaza mu bukungu mu nzego za leta ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi n'inganda. Mbere yo kujya muri politike yabaye umunyamakuru wa televiziyo ndetse akiga muri kaminuza. Yabaye umukaraza mu itsinda ry'abanyamuziki. Sanae Takaichi wiyamamaje avuga ko ashaka kuba umugore w'icyitegererezo mu miyoborere ndetse harabatangiye kumugereranya na Margaret Thatcher wayoboye igihugu cy'Ubwongereza. Yavuze ko kimwe mu byo ashyize imbere ari kwita ku muryango harimo abageze mu zabukuru ndetse no kongera ibigo byita ku bana bifasha abagore kubangikanya inshingano z'urugo ndetse n'akazi. Ati nshize imbaraga mu kugabanya umubare w'abantu bahatirwa kuva mu kazi kabo kugira ngo bajye kwita ku burere bw'abana mu ngo cyangwa se kureba ko batagiye ku ishuri. Nshaka kubaka umuryango mugari udatuma abantu rero bagaharika akazi kabo. Mu bimutegereje harimo kugarura umwuka mwiza mu ishyaka rya RDP ryari yajemo kutavuga rumwe nyuma y'uko ribuze ubwiganze mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi muri Nyakanga 2025, hamwe n'ikibazo cy'ikiguzi cy'ubuzima gikomeje kuzamuka kikinubirwa n'Abayapani benshi cyane muri iki gihugu cy'Ubuyapani. Yitwa Sanae Takaichi rero ugiye kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubuyapani bwa mbere mu mateka y'iki gihugu cy'Ubuyapani.